Hatu ngitip mengiki paiba kanu kita ginong Bangladesh kila pet sya India haduk menta katkum gau jing batai jong utau Abul Barkat ubri profesor juga economics department hapot Dhaka University uang batang hapdeng usnem kat kandai spa andru pusau hadu usnem arajar katlai ladon hadu kadwei pon lai million kinong Bangladesh kiblade pet sya India katwei pon lai million kamut cheese pa katlai lak ko kipat babi ngidon kanolak kum kajat beri ngidon tangguh bakat sanlak aye kay kebanjala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo arsanlak bat ban penuh iki kinong India bala daw taw chief minister upin song iki jaka kaput dang long bangini keren ya kajat beri ko jingi nakata ko kipat ba ni don kam ban yo ikinong lam kibai i jingai kiba kam i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i ngilai i lupai ka jingma ngala keren ni ka CB nadu kapor mengarang long Emily hapo assembly umdon weru Emily wasu tho kai kita ka CB ngala ra ik ILP ngala ra ik artikel 371 Nrei kalong tangga jing perta hapo assembly marwe umdan bakershan dei namar kata kadau ko ki patba ni sengi kini ka party halor kini ki nongrem ki baskem hato ngitip mengiki patba kanu kita ginong Bangladesh kila pet sya India haduk menta katkum gau jing batai jong utau Abul Barkat ubri profesor juga economics department hapot Dhaka University uang batang hapdeng usnem kat kandai spa andru pusau hadu usnem arajar katlai ladon hadu kadwei pon lai million kinong Bangladesh kiblade pet sya India katwei pon lai million kamut cheese pa katlai lak ko kipat babi ngidon kanolak kum kajat beri ngidon tangguh bakat sanlak aye kay kebanjala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo arsanlak bat ban penuh iki kinong India bala daw taw chief minister upin song iki jaka kaput dang long bangini keren ya kajat beri ko jingi nakata ko kipat ba ni don kam ban yo ikinong lam kibai i jingai kiba kam i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i ngilai i lupai ka jingma ngala keren ni ka CB nadu kapor mengarang long Emily hapo assembly umdon weru Emily wasu tho kai kita ka CB ngala ra ik ILP ngala ra ik artikel 371 Nrei kalong tangga jing perta hapo assembly marwe umdan bakershan dei namar kata kadau ko ki patba ni sengi kini ka party halor kini ki nongrem ki baskem hato ngitip mengiki patba kanu kita ginong Bangladesh kila pet sya India haduk menta katkum gau jing batai jong utau Abul Barkat ubri profesor juga economics department hapot Dhaka University uang batang hapdeng usnem kat kandai spa andru pusau hadu usnem arajar katlai ladon hadu kadwei pon lai million kinong Bangladesh kiblade pet sya India katwei pon lai million kamut cheese pa katlai lak ko kipat babi ngidon kanolak kum kajat beri ngidon tangguh bakat sanlak aye kay kebanjala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo arsanlak bat ban penuh iki kinong India bala daw taw chief minister upin song iki jaka kaput dang long bangini keren ya kajat beri ko jingi nakata ko kipat ba ni don kam ban yo ikinong lam kibai i jingai kiba kam i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i ngilai i lupai ka jingma ngala keren ni ka CB nadu kapor mengarang long Emily hapo assembly umdon weru Emily wasu tho kai kita ka CB ngala ra ik ILP ngala ra ik artikel 371 Nrei kalong tangga jing perta hapo assembly marwe umdan bakershan dei namar kata kadau ko kipat ba ni sengi kini ka party halor kini ki nongrem ki baskem